kwaba kuryo kurebera ukutangara umurukiko rw'abashubuzi b'akatare ka Mbarara Central Market hamwe na nabebembezi ba Mbarara City Council okutandika kutambikira n'ebigambo barukwendana no kutera entomi obwe barukufenshonga mwendeze barukugira ngo zingamize ntunguka y'akatare ka Mbarara Central Market. Orutaro rwabarukaho bwanyuma ya chairman wa Katare Emma Muhumuza okutunga kakumo muri Byanso Muhammadi orikansara hari Mbarara City Council arukumujuna no kujwanze byo butegecho mu nshonga za Mbarara Central Market echa leta kwa kimuchero mwenu stick luck together with your office niye namba tangarize omuntu wakubire nagonjora enshonga za Katare arumuna atabara Katare omwami Byansi alya chairman wa Katare bazoma ajipu benchiko zabo bashyikiramo ajipu bwo kwiza twabo kurwanagana atirizoba twahita abantu bona bizaha bashobore enshonga zabo ezikubashasa ezimo baziteko mbahandiki nicyo kurebera bariyo barwana munonga atikirwana n'abakanso bombi nabariya bakuriye nabariya ati wasanga kanso nesasura abasirikare mwenda konka omukatare harimo abasirikare babiri yacu bariyo bakina n'abasirikare bahunama ukagaruka kasanga kanso ine tanks mwenda higuru amiza genzura niko bagaruka bakaguza abantu omukatare siringira ukumwe umuchandiko ecabashubuzi bashomera bebembezi ba Mbarara City Council cyabacira umunshonga mwenda ezabazebembirwe y'ubushomankuzi okubajerekere emishorere ngeserize oburofo butandikire no kubinga ba customer mu Katare obutagira bakume barukumara hamwe na nakaciko kabashubuza akatari mu mateka na nebindi ndahanibuza omwana wa Central Market okumutaha mutwaro ngwashemire kukumirwaho mu Katare omutwaro omukazi umuworo munakwa emirwa mitwaro ebiri yo mudara wamugira ngo ubwanyuma yo kweza shashirura umwana emitwaro 30 ha kwa mutaro burukenguzo n'urubuha bakimuka baguza dekeya bajuguzo mu eketaro ketinjirwe kesigireho ebyo biye bintu bya government baguza dekeya baguza office ya vendors ninga office yitu y'abashubuzi okubana oronde obuhereza to kubona no basa kuronda umuntu weye baguza control rooms za Katare ebintu byona bifiro mu Katare so twakubasa kumugambaho okwana we broka wabo arikubasa kutwiba arikubaretera enshongezi zatabura meya Robert Kachebezi nikwe kutandika kugambira abashubuzi kabukunyuke rero mbwe no munsi mutindi kumanya obenseje kambendeta amashanyarazi tenda Kachebezi akajegala no Kachebezi mwine joje tega biratenda amashanyarazi nyewe natoi nyewe mwene kwera abaniye najegalire mutende munere mushanaje ba kwere riye yanje muzeyo nyewe bitona yetu mutali nkomero munso muniki 19 of this act Nigeria. The vendors, the subsection 3, the vendors in each designated department under subsection 1. Under subsection 1, every market shall have departments specially delineated and organized based on the goods sold and services provided in the market. Tangara isotrio a benchmarking kamasaka twashanga eji market act Masaka nekora koko kwizambara mugisho ntizikizite kuzomunkora echa kabiri abagambe abambagambe mu garden zaha abakuru abamateka mbihakanisa tanukiraka yajangwe kintu kizomunkora meya atinaje tanukiraka akitezo munkora kano ndizo webyo kwerinda yagirangu batakakite ko munkora kwa kino generations hatoreba uvuka ibitera indwara bazafa Kachebezi mwite bakari mu mutere ngurumuzari abana bari
one akatare tabonekera na market master ntwenda katare karikirina urukiko ruturwahendera aha bwenjura bita bashubuzano bashaba abarukuru urukiko buri kurwana sobushomankuzi hamwe na President Museveni kutaho mu nshonga zabo aha bwa TV West and Elias Ritugusa.